Poštovanje i dobrodošli na moj kanal Dnevnik jednog astrologa. Posle jučerašnje pauze, usled nekih tehničkih problema, nastavljamo dalje. Da vidimo šta su nam ove pomalo smrznute zvezdice spremile za današnji dan. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, utorak, 13. januar. Današnji Marsov dan nam sa neba spušta puno različitih energija, ali pretežno vrlo pozitivnih, što je dobro, jer ćemo imati mogućnost da se malo odmorimo od prethodnih par dana i da lakše napunimo baterije za dalje. U toku noći mesec iz Škorpije će imati lep trigon sa retrogradnim Jupiterom iz Raka, onda ujutru skladni sekstil sa Marsom iz Jarca, pa će u toku prepodneva da ima i inkonjunkciju sa Hironom iz Ovna i sekstil sa Suncem iz Jarca. Od podne će imati skladni sekstil sa Venerom iz Jarca, a popodne će imati lep trigon sa Saturnom iz Riba, ali u isto vrijeme i napetu opoziciju sa retrogradnim Uranom iz Bika, da bi pred kraj dana imao lep trigon sa Neptunom iz Riba i ubrzo zatim prešao u znak Strelca. Također u kasnim večernjim satima ćemo imati i zenit kvadrata između Marsa iz Jarca i Hirona iz Ovna. Danas je tako dan u kojem se spajaju tradicija znaka Jarca i duboka intuicija znaka Škorpije. Dok se možda pripremate za doček nove godine, nemojte dozvoliti da vas niska temperatura i sneg obeshrabri. One su samo tu da vas podsjete na važnost topline koju nosite u sebi. Savjet za dan bi bio: iskoristite prepodnevne sekstile da završite sve praktične obaveze, ali ostavite prostor za nepredviđene okolnosti, posebno u večernjim satima. Ako se planove iznenada promene pod utjecajem Urana, ne pružate otpor, to je samo znak da univerzum ima neki uzbudljivi put za vas dalje. U noć ulazite sa verom Neptuna i Meseca, jer prelazak Meseca od Stelca pred sam kraj dana obećava vam da će vera u sutrašnjicu da vam otvori vrata koje ste mislili da su zaključena za vas. U ranim jutarnjim satima, to je noćnim satima, mesec iz Škorpije će imati trigon sa retrogradnim Jupiterom iz Raka. I on predstavlja jedan od najpovoljnijih aspekata za emotivnu materijalnu sigurnost. Ovaj trigon donosi izuzetnu emotivnu regeneraciju i snažnu intuiciju, a može vam doneti kontakt sa osobama iz inostranstva, vrlo obrazovanim učenjacima i stručnjacima, birokratama, zakonodavcima i putnicima. Na polju zdravlja, ovaj trigon jača vaš imunitet i unutrašnju toplotu, što je ključno za odbranu od ovih vrlo hladnih dana. Osnovna situacija se stabilizuje, jer vam Jupiter pomaže da prepoznate vredne prilike koji drugi u brzini previde. Finansijski izdaci postaju manji zahvaljujući mudrim odlukama, a intuicija vas vodi ka ulaganjima koje će doneti dugoročnu sigurnost vašem kućnom budžetu. U domu vlada atmosfera dubokog poverenja, gde se ukućani okupljaju oko zajedničkih ciljeva. Porodični odnosi se transformišu kroz iskrene razgovore koji zaceljuju stare rane i donose preko potreban mir. Zauzeti doživljavaju renesansu ljubavi, jer se strast Škorpije sada harmonično spaja sa nežnošću Raka. Slobodni mogu sresti nekoga ko će u njima probuditi snažnu potrebu za emotivnom stabilnošću i trajnim vezivanjem. Prijatelji postaju važan izvor inspiracije, nudeći vam podršku koja prevazilazi običnu ljubaznost i postaje prava pomoć. Ovaj trigon vam omogućava da se osjećate sigurno i zaštićeno, dok istovremeno hrabro koračate ka novim životnim pobedama. U ranim jutarnjim satima mesec iz Škorpije će imati lep sekstil sa Marsom iz Jarca. I to nam donosi vrhunsku efikasnost, fizičku izdržljivost i emotivnu stabilnost, potrebnu naravno za uspješnu realizaciju svih naših dnevnih planova. Ovaj sekstil od ranog jutra donosi izuzetno mentalnu snagu i praktičnu efikasnost za sve isplanirane današnje aktivnosti. U svakodnevnici ćete osjećati snažnu potrebu da završite započete obaveze bez ikakvog odlaganja. Vaša fizička izdržljivost raste, što vam pomaže da lakše podnesete mraz i sneg tokom jutra. Na poslovnom planu ovaj sekstil postiče disciplinu
i omogućava vam brzo rešavanje komplikovanih problema. Međuljudski odnosi su dobri, možete doći i u kontakt sa osobama koje nose radna odela, na primjer majstori, ili pak uniformu. A na poslu postaju odnosi stabilniji jer su kolege fokusirane na konkretne i korisne rezultate. Situacija u domu bit će prožeta dogovorima o efikasnoj podeli poslova oko svakodnevnih obaveza. Zauzeti će kroz zajednički trud i organizaciju da osjete duboku stabilnost i poverenje u dragu osobu. Slobodni zrače snažnom harizmom i mogu da privuku nekoga ko ceni njihovu snagu karaktera. Prijatelji će vam se obraćati za konkretne savete jer danas delujete veoma pouzdano i smireno. Ovaj sekstil je tako idealan za usmeravanje potisnutih strasti u dugoročne planove koji donose uspeh. U toku prepodneva ovaj mesec iz Škorpije će imati inkonjunkciju sa Hironom ovdje. I to donosi suptilan osjećaj nelagode koji vas tera da uskladite svoje emotivne potrebe sa potrebom za akcijom. U svakodnevnici ova inkonjunkcija može da izazove iritaciju zbog najmanje sitnice, jer se vaša potreba za kontrolom sada sukobljava sa nepredviđenim okolnostima oko vas. Što se zdravlja tiče, budite oprezni jer inkonjunkcija često ukazuje na psihosomatske smetnje. Ili pak iznenadni pad energije usled ne samo hladnog vremena, već i osjećaja demotivisanosti. Na poslu možete osjetiti nesklad između onoga što osjećate da je ispravno i onoga što se od vas zahteva, što može dovesti do privremene nesigurnosti. Finansijski izdaci mogu biti motivisani željom da popravite sebi raspoloženje, pa izbjegavajte takvu impulsivnu kupovinu tokom prepodneva. U domu su mogući nesporazumi sa ukućenima, jer će se stare emotivne rane sada aktivirati kroz naizgled nevažne primjedbe i komentare. Međuljudski odnosi zahtevaju dodatno strpljenje, jer ova inkonjunkcija otežava jasno izražavanje onoga što nas boli, ili pak potreba za pažnjom i brigom. Slobodni mogu da osjete unutrašnji konflikt između želje za intimom i straha od odbijanja i ponovnog povređivanja. Zauzeti treba da izbjegavaju prebacivanje krivice na dragu osobu za sopstveni osjećaj nezadovoljstva. Naravno, može da bude i obrnuto. Kod prijatelja možete primijetiti neobičnu osjetljivost, pa bi bilo mudro da birate reči kako ne biste nenamerno povredili nekog od njih. Savjet za ovu inkonjunkciju je da prihvatite svoje nesavršenosti i ne forsirate rješenja dok se emotivna uznemirenost ne raziđe kasnije tokom dana. Također u toku prepodneva, ovaj mesec iz Škorpije će imati i sekstil sa suncem iz Jarca. Harmonija između vaših unutrašnjih želja i spoljašnjih akcija tokom sada ovog perioda prepodneva može da vam donese stabilnost, uspeh i emotivnu ravnotežu skoro u svim sferama vašeg života. Ovaj sekstil stvara harmoničan spoj između vaših dubokih osjećanja i jasnih životnih ciljeva. Svakodnevnica sada može da teče glatko, jer lako usklađujete svoje dnevne planove sa unutrašnjim mirom i intuicijom. Na polju zdravlja osjećate stabilnu vitalnost i povećanu fizičku otpornost na ovu jaku hladnoću. Poslovne obaveze obavljate sa velikim samopouzdanjem i dobijate zasluženu podršku kolega ili pak priznanje od svojih nadređenih. Finansijska situacija je dobra, zahvaljujući vašoj sposobnosti da prepoznate realne i veoma isplative finansijske transakcije. U domu vlada atmosfera uzajamnog uvažavanja i konstruktivnih razgovora i dogovora, posebno oko porodičnih zaduženja. Zauzeti uživaju u stabilnom odnosu koji je građen na čvrstim temeljima, na vernosti, poštovanju i dubokoj strasti. Slobodni, svojom harizmom, lako privlače pažnju nekoga ko traži ozbiljnu i trajnu ljubavnu priču. Prijatelji vas poštuju zbog vaše pouzdanosti i rado vam se poveravaju tokom ovog energetski vedrog i stabilnog prepodneva. Ovaj sekstil vam tako pruža osjećaj potpune celovitosti i pomaže vam da sa lakoćom upravljate svim današnjim izazovima. Od 13 časova mesec iz Škorpije će imati lep sekstil sa Venerom iz Jarca. Ovaj sekstil donosi savršen spoj dubokih emocija i stabilne estetike.
stvarajući idealne uslove za uspostavljanje skladnih međuljudskih odnosa. Ovaj harmonični aspekt donosi vam izuzetnu emotivnu prijatnost i lakoću u obavljanju svih preostalih dnevnih obaveza. Vaša svakodnevnica u ovom periodu postaje prožeta osjećajem za lepo, pa ćete uprkos snijegu i samoj hladnoći pronaći ipak inspiraciju u svom okruženju. Na polju zdravlja, ovaj tranzit deluje krajnje umirujuće, posebno na vaš nervni sistem i postiče vas da se dodatno posvetite nezi svog tela. Poslovni razgovori u ovom periodu teku glatko jer posjedujete diplomatski dar da spojite praktična rješenja sa ličnim šarmom. Finansijska situacija je stabilna, a ovaj sekstil je povoljan i za kupovinu kvalitetnih poklona ili pak lepih sitnica za dom. U krugu porodice vlada topla i mirna atmosfera, idealna za zajedničko planiranje nekih ciljeva za budućnost. Prijatelji vam mogu uputiti iskrene komplimente ili vas obradovati nekim lepim znakom pažnje koju uopšte niste očekivali. Zauzeti uživaju u produbljivanju bliskosti kroz spoj strasti i nepokolebljive odanosti. Slobodni zrače posebnom harizmatičnom energijom i lako mogu da ostave snažan utisak na osobu, to je simpatiju koja im se neko već vreme dopada. Iskoristite ovaj period dana da se povežete sa drugima na jednom vrlo dubokom nivou, jer ova energija podržava trajne i vredne emotivne veze.